Igitondo cyiza kuri mwese, cyangwa se igicamunsi cyiza, cyangwa se umunsi mwiza kuri mwe bitewe n'igihe muri kumvira iyi video. Ariko muri rusange byasohotse mu binyamakuru bibageraho kuva saa 11 za mu gitondo. Ni ukuvuga ngo ufunguye inkwakuzi saa 11 za mu gitondo uhita ubona ibyasohotse mu binyamakuru, mukagenda mubireba bitewe n'igihe muri kubyukira, igihe muri kugera ku kazi, cyangwa se igihe mubonera umwanya wo kumva amakuru. Uyu munsi rero turashaka kubaha ishusho n'ubundi y'umunsi wa mbere w'iki cyumweru, aho tugiye kuganira ku byasohotse mu binyamakuru. Dufite inkuru zidasanzwe, dufite inkuru z'intambara, dufite ibyagiye bivugwa hirya no hino ku isi. Muri rusange byose turabifite kugira ngo tubibagezeho, bityo mubashe kugira ishusho y'umunsi, umunsi wanyu muwutangire neza. Nizere ko rero inkwakuzi mwese mumeze neza, mugiye gutangira icyumweru neza. Reka duhere hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho ikinyamakuru Ukweli Times .com cyanditse ko Nyamasheke bakurikiranyweho kwiba, gutema bakaniba umucuruzi arenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Nyamasheke bakurikiranyweho kwiba, guteba ndetse bakaniba umucuruzi arenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byabereye mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Gasovu, umurenge wa Karambi, mu karere ka Nyamasheke kuwa 24 Nyakanga 2026 nibwo ibi byabaye. Ahagana saa 8 z'ijoro nibwo abantu babiri bateye urugo rwa Barutusa n'umwe usanzwe acuruza ingurube, n'umucuruzi w'ingurube mu isoko rya Rugari. Rero baje bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro, binjira aho yari aryamye baramutema. Abajura baramutema, hanyuma barangije kumutema bakoresheje ibyo bikoresho gakondo birimo imihoro. Banatwaye igikapu cye yari yashyizemo amafaranga arenga miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda, yari yacuruje ku ngurube mu isoko rya Rugari. Ubwo rero igihe yavuga yabwishe ibigo by'imari byari byafunze, niyo mpamvu aya mafaranga yayatahanye uko yakabaye. Nk'uko rero yabitangarije Igihe, umugabo witwa Sebahire Josue uri mu batabaye yavuze ko yahageze saa 8:30 asanga Barutusa n'umwe bamutemye ku nkokora, ku rutugu, mu musaya no kwitako. Yavuze ko nyuma yo kumutema yabyutse agafata umuhoro yari yaraje ku musego agahangana nabo. Amakuru avuga ko abaturage bahise babimenyesha ubuyobozi bw'inzego z'ibanze, banafatanya n'ubuyobozi n'inzego z'ibanze ndetse n'iz'umutekano gushaka abakekwa, bahereye ku makuru bahawe na Barutusa n'umwe kubera ko bari bamutemye akaba yari yamenye mu umunyamabanga nshingwabikorwa mu murenge wa Karambi Hagenimana Narcisse yavuze ko hari abantu babiri baketswe bahita gufatwa bashyikirijwe sitasiyo ya Macuba. Yaboneyeho gushimira abaturage bihutiye gutanga amakuru, abashishikariza gukomeza kugira uruhare mu kwicungira umutekano, batangira amakuru ku gihe y'icyo babona cyabahungabanyiriza umutekano, no gufatanya n'abayobozi b'inzego z'ibanze cyane cyane iz'umudugudu zibegereye mu kwibungabungira umutekano. Yaravuze ati icya gatatu ni ugukangurira abaturage bose kugira umuco wo gukoresha uburyo bwa cashless, ni ukuvuga uburyo bw'ikoranabuhanga mu kubika amafaranga, kuko leta yabushyizemo imbaraga kugira ngo ubwo buryo bwizewe bwa e-cash bubashe gutuma amafaranga agira umutekano. Iyo ufite amafaranga ya cash, abajura baba bashobora kugutera. Uyu muturage rero watemwe yahise yoherezwa ku kigo nderabuzima cya Karambi, nacyo gihita kimwohereza ku bitaro bya Kibogora, ari naho yari akiri kuvurirwa. Gusa amakuru ava mu muryango we avuga ko hari gahunda yo kumwohereza mu bitaro bya kaminuza y'i Butare, aho ni mu karere ka Nyamasheke. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse ikinyamakuru Bwiza.com kiravuga ko icyitwa ikarita y'umweru cyabaye ikibazo ku barimo abanyarwanda muri Zambia. Impunzi zirimo abakomoka mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi ziba mu murwa mukuru witwa Lusaka wo muri Zambia, zirataka kutongererwa agaciro icyangombwa cyo kuhakorera kizwi nk'ikarita y'umweru ku mpamvu zivuga ko zitaramenyekana. Izi mpunzi ziravuga ko kuba iyi karita ihabwa abemerewe gukorera hanze y'inkambi itari kongererwa igihe, byo bita renewal, bituma zihera mu nzu zitinya gutabwa muri yombi, gucibwa amande ndetse no gusubizwa aho zaturutse. Umwe muri bo yabwiye SOS Media Burundi ati bamwe muri twe turafungwa, abandi bashobora gusubizwa aho baturutse niba nta gikozwe. Ubu ntitwasubira mu nkambi kuko siho twanditswe, hano naho turi imfungwa mu by'ukuri. Bavuga ko aho bibera bibi kurushaho ari uko
iyo ufashwe cyangwa se uko ugiye ufatwa ufite ikarita y'umweru yarangije igihe, uhita ucibwa amande y'umurengera ari hagati y'amadolari 800 y'abanyamerika n'igihumbi cy'amadolari. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia nta bisobanuro rwifuje gutanga kuri iki kibazo. Zambia icumbikiye impunzi zigera ku 150,000 zituruka muri Repubulika ya Kongo, Uburundi, u Rwanda, aho 20% baba mu mijyi nka Rusaka, Ndora na Kitwe. Izindi mpunzi ziba mu nkambi za Mantapala, Maheba na Mayukwayukwa, aho ni muri Zambia. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Umusirikare wanditse ubutumwa buvuga ko Perezida Tinubu afite ubwoba bwo kwicwa yatawe muri yombi. Ikinyamakuru Umuryango wa Kadomo Rwa kiravuga ko Lieutenant Bayao Abdullahi, umwe mu basirikare bo mu ngabo zirwanira mu mazi za Nigeria, yatawe muri yombi nyuma yo gukekwaho ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu, birimo gushaka kubangamira Perezida Bola Ahmed Tinubu no kuvugana n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro irwanya leta. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano agaragaza ko iperereza ry'ibanze ku butumwa uyu musirikare allegedly yohereje bamwe mu bayobozi b'iyo mitwe abamenyesha ko Perezida Tinubu yahagaritse ibirori byo kwizihiza umunsi w'ubwigenge wa Nigeria kubera impungenge z'umutekano n'ubwoba bwo kugabwaho igitero. Ibazwa ryakozwe n'inzego zibishinzwe, Abdullah yemeye ko yohereje ubwo butumwa, burimo n'ubwo yohereje Mohamed Marmaj, umwe mu bavuga ko ari abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro. Yavuze ko yatekerezaga ko guhagarikwa kw'ibirori byari biteganyijwe kuwa mbere Ukwakira byaturutse ku bwoba perezida yari afite bwo kuba yagabwaga igitero. Uyu musirikare yavuze kandi ko kimwe mu byamubabaje ari uko kuva muri 2018 atigeze ahabwa ishimwe cyangwa ngo azamurwe mu ntera nk'uko byagendekeye bamwe mu basirikare bagenzi be. Yemeza ko ibyo byamuteye kutanyurwa n'imikorere y'urwego abarizwamo. Abashinzwe iperereza bakomeje gukusanya ibimenyetso kugira ngo hamenyekane niba ibikorwa bye byari bifitanye isano n'umugambi mugari wo guhungabanya ubutegetsi cyangwa niba yari yabikoze ku giti cye. Ibi bibaye mu gihe Nigeria ikomeje guhangana n'ibibazo by'umutekano birimo ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, ibikorwa by'iterabwoba n'amabandi ashimuta abaturage basaba ingurane. Ubuyobozi bw'icyo gihugu bukomeje kongera ingamba zo kurinda abayobozi bakuru no gukaza ibikorwa byo guhashya imitwe ihungabanya umutekano. Aho ni muri Nigeria. Iyi ni inkwakuzi, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Tukiri muri Afurika, Senegal, Perezida Faye yashinze ishyaka rye rishya. Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye yatangije ishyaka rye rishya rya politike i Dakar kuri uyu wa gatandatu tariki ya 25 Nyakanga, bishimangira ko yatandukanye burundu n'uwahoze ari umujyanama we akaba n'uwahoze ari minisitiri w'intebe Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ayobora ishyaka rya PASTEF rigendera ku matwara ya Pan-Africanism. Aba bagabo bombi babarizwagamo kandi ryanatumye Bassirou Diomaye Faye ahabwa ubutegetsi mu 2024. Akimara kujya ku mwanya wa perezida, Faye yagize Sonko minisitiri w'intebe, ariko umubano wabo wagiye urushaho kuzamba birangira kuwe kuri uyu mwanya muri Gicurasi. Perezida Faye rero yashinze ishyaka rye ryitwa Kirai, risobanura uburinzi cyangwa ingabo mu rurimi rwa Wolof, mu nama yabereye muri hoteli nini i Dakar nk'uko byatangajwe na France 24. Abayobozi amagana batashoboye kwinjira mu cyumba cy'inama bategereje hanze mu bushyuhe bwinshi bazunguza ibyapa kandi bambaye amakanzu y'imitako yanditseho intero Gahoreho Diomaye. Mu gutangaza ishinga ry'iri shyaka rishya rifite intero igira iti Patriote Républicain, Perezida Faye yashimangiye ko rishingiye kuri Repubulika, amahame mbwirizamuco, gukorera mu mucyo, ubuvandimwe no gukora cyane. Aho ni muri Senegal, uyu mu perezida yashwanye n'uriya bari bari kumwe, none yashinze ishyaka rye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni byasohotse mu binyamakuru. Wa musore w'iby'igifaro yahawe igihano. Umusore w'imyaka 25 witwa Ebenezer Frimpong yakatiwe igihano cy'ukwezi kumwe nyuma yo guhamwa n'icyaha yo kugerageza kwiba igifaru cya polisi mu karere ka Ashanti muri Ghana. Frimpong yakatiwe n'urukiko rwa Kwadaso Circuit Court ruherereye mu mujyi wa Kumasi nyuma yo guhindura imyiregurire ye akemera icyaha mu rubanza rwabaye kuwa kabiri tariki ya 21 Nyakanga 2026.
mbere yari yabanje guhakana ko yakoze icyo cyaha. Icyemezo cy'urukiko cyafashwe nyuma y'uko isuzuma ryakozwe n'abaganga b'indwara zo mu mutwe bo ku bitaro bya Comfort Anokia Teaching Hospital bakoze isuzuma. Hanyuma iryo suzuma rikemeza ko Frimpong afite ubushobozi bwo kuburana kandi ko nta kibazo cyo mu mutwe afite. Nk'uko byagarutsweho mu rubanza, igikorwa cyabaye ku wa 14 Mata 2026 ubwo umupolisi witwa Lance Corporal Joshua Denki yari atwaye imodoka y'intambara izwi nk'igifaru ifite plaque ziriya GP 1131 ayijyanye mu igaraje kugira ngo ikorwe. Mu rugendo uwo mupolisi yagize ikibazo cy'uburwayi maze ahagarika iyo modoka imbere ya farumasi. Mu gihe yari agiye kugura imiti, Frimpong bivuga ko yari yinjiye muri iyo modoka maze arayitwara yerekeza mu muhanda wa Ngawi Abwakwa ku Mars. Ku kugerageza kwiba kwatumye inzego z'umutekano zitabara vuba, aho abapolisi ndetse n'abatwara amapikipiki bo kwishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda n'ubwikorezi batangiye gukurikira iyi modoka y'igifaru. Nyuma Frimpong yafatiwe hafi y'agace ka Abwakwa maze iyo modoka isubizwa mu maboko ya polisi. Ubwo Frimpong yagezwaga imbere y'urukiko ku wa 5 Gicurasi 2026 yari yahakanye iki cyaha. Gusa nyuma y'uko raporo y'abaganga b'indwara zo mu mutwe igaragaje ko nta kibazo cyo mu mutwe afite, yahinduye imyiregurire yemera icyaha. Mbere yo kumukatira, umucamanza Jafta Abau yamubajije niba yumva ingaruka z'ibyo yakoze maze amusubiza ko azisobanukiwe. Nyuma y'ibyo urukiko rwamukatiye igifungo cy'ukwezi kumwe ruvuga ko igihano cyoroheje cyashingiye ku kuba ari umusore ukiri muto, akaba yari ahamwe n'icyaha bwa mbere ndetse akaba yari yaragize uruhare mu kwihutisha urubanza yemera icyaha. Ariko umuntu wiba igifaru cya polisi cy'intambara. Iyi ni inkuru zikurikiye, izi ni inkuru ziba zidasanzwe, zikaba ari inkuru zasohotse mu binyamakuru. Trump murabizi ntajya yiburira, n'uyu munsi yakoze amakuru, reka tuyababwire. Trump arashaka indi manda kandi itegeko nshinga ritabimwemerera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko mu buryo bw'urwenya aziyamamariza manda ya 4 ku mwanya wa perezida wa Amerika, nubwo itegeko nshinga ry'icyo gihugu ribuza umuntu kurenza manda 2. Ibi yabivugiye mu birori bya White House Correspondents Association Dinner byateguwe ku 25 Nyakanga 2026 bigamije kwizihiza ubwisanzure bw'itangazamakuru no guha icyubahiro abanyamakuru. Trump yavuze ayo magambo asetsa abari bitabiriye ibirori, bituma bamwe bayafata nk'urwenya mu gihe abandi bongeye kwibaza ku magambo akunze kuvuga ku bijyanye no kongera kuyobora igihugu. Muri Amerika itegeko nshinga binyuze mu kwivugurura rya 22, ibyo bita 22nd Amendment, riteganya ko nta perezida wemerewe kurenza manda 2. Bityo igitekerezo cyo kwiyamamariza manda ya 4 kikaba kidashoboka mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibi birori byabaye nyuma y'amezi 3 ibindi nk'ibi byari byarasubitswe kubera igikorwa cy'iraswa cyari cyabaye kikabangamira umutekano. Mu ijambo rye, Trump yifashishije urwenya ku ngingo zitandukanye harimo n'iyo kongera kwiyamamaza. Trump rwose ntajya abura gukora amakuru, niyo ni ingingo tuvuzeho kubera ko yabivuze kandi azi ko bitashoboka, ariko wabona nabikoze, ntabwo mbizi. Ariko iyi ni inkuru zikurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yavuze ko adatinya Trump. Minisitiri w'intebe mushya w'Ubwongereza Andy Burnham yavuze ko atazagira ubwoba bwo kugaragaza ibyo atemeranyaho na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump igihe yabona ko ari cyo gihe gikwiriye cyo kubivuga bitewe n'inyungu z'igihugu cye. Burnham yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Laura Kursberg wa BBC, kikaba aricyo cya mbere kinini ahaye itangazamakuru nyuma yo kugirwa minisitiri w'intebe. Inkuru yanditse ku gihe.com iravuga ko uyu muyobozi yavuze ko yagiranye ibiganiro bya mbere na perezida Trump kandi ko yabonye ari umuntu w'urugwiro, ariko agaragaza ko umubano w'ibihugu ugomba gushingira ku nyungu zabyo ndetse n'uko ibintu biba bihagaze. Burnham yabajijwe niba azajya yiringira Trump mu gihe azaba ayoboye guverinoma y'Ubwongereza, ariko ntiyatanga igisubizo gihamye, ahubwo avuga ko isi ihora ihinduka kandi ko abayobozi bagomba gufata imyanzuro ijyanye n'ibihe barimo. Ati, sinshobora kuvuga ko ntazigera anyuranya nawe, ko ntazigera agira igitekerezo gitandukanye n'iki, igihe kizaba ari cyo ku Bwongereza. Yakomeje avuga ko inshingano y'umuyobozi w'igihugu ari ugushyira imbere inyungu z'igihugu cye. Ati, ugomba kurengera inyungu z'igihugu cyawe mbere y'ibindi byose. Ibyo nibyo usabwa gukora kugira ngo usuze neza uyu mwanya. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza yavuze ko kuba ibihugu byombi bifitanye isano
kandi bikagirana n'umubano wa hafi, bidakwiriye gusobanura ko Ubwongereza buzajya bwemera buri cyemezo gifashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko azakomeza kuvuga icyo atekereza ko ari cyo gikwiriye, cyane cyane ku bibazo birebana n'inyungu z'igihugu cye. Banham kandi yavuze ko afite impungenge ku cyemezo cya Trump cyo gutangiza intambara na Iran. Avuga ko atazigera aceceka igihe azaba abona ko ari igitekerezo agomba kugaragaza. Banham yavuze ko ubuyobozi bwe buzibanda ku gukomeza kurengera no kwegera abaturage no gushyira imbere iby'igihugu gikeneye. Nguwo minisitiri mushya w'igihugu cy'Ubwongereza. Iyi ni inkwaku zikurikiye, ibi n'ibyasohotse mu binyamakuru. Muri Amerika hadutse uburwayi bikekwa ko bwatewe n'amagi. Abantu 98 bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugaragazwaho n'ubwandu bw'indwara ya Salmonella, aho bikekwa ko bwaba bwaturutse ku magi yanduye, bituma amagi asaga 1,600,000 akurwa ku isoko. Ikigo cya Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti FDA cyatangaje ko kompanyi ya Midwest Poultry Services yahamagarira amakarito agera kuri 1,600,000 y'amagi nyuma yo kugaragaza ko ashobora kuba arimo bagiteri ya Salmonella enteritidis itera uburwayi. Salmonella enteritidis ni bagiteri ishobora kuboneka ku gishishwa cy'igi cyangwa ikaba irimo imbere mu igi. Iyo umuntu ariye ibirimo, iyi bagiteri ishobora kumutera uburwayi burimo impiswi, kuribwa mu nda, isesemi, kuruka, kugira umuriro ndetse no kubabara umutwe. Ibimenyetso bishobora kugaragara hagati y'amasaha 12 na 72 nyuma yo kurya ibiribwa byanduye. Aya magi yari mu maduka amwe n'amwe arimo Kroger muri Texas, Louisiana ndetse na Brookshire Grocery Stores muri leta zirimo Texas, Oklahoma, Arkansas, Mississippi na New Mexico. Ikigo cya Amerika gishinzwe ibiribwa n'imiti cyatangaje ko aba 98 bagaragayeho ibimenyetso by'uburwayi hagati ya tariki 21 Ugushyingo 2025 na tariki ya 30 Kamena 2026. Nta rupfu rwigeze rutangazwa, ariko abantu 26 bamaze kujyanwa mu bitaro kubera ubukana bw'uburwayi. Iperereza ryakozwe n'inzego z'ubuzima ryagaragaje ko amagi yakozwe na Midwest Poultry Services ari ashobora kuba yarateje ikibazo. Ibipimo byafashwe aho iki kigo gikorera ubworozi muri Texas byagaragaje ko birimo Salmonella, ndetse ibizamini bigaragaza ko ari uduce tw'iyi bagiteri duhuye n'udutera uburwayi ku bantu. Nyuma y'ibi, Midwest Poultry Services yahagaritse gukwirakwiza andi magi muri Texas mu gihe iperereza rikomeje. Abaguzi basabwe kugenzura amagi bafite mu ngo zabo, bakirinda kurya ayo muri iri tsinda yakuwe ku isoko, ahubwo bakayajugunya cyangwa bakayasubiza aho bayaguze kugira ngo basubizwe amafaranga yabo. Nubwo abantu benshi banduye Salmonella bakira, inzego z'ubuzima zagaragaje ko iyi ndwara ishobora kuba mbi cyane ku bana bato, abageze mu zabukuru ndetse n'abantu bafite ubudahangarwa bw'umubiri budakomeye, aho bashobora gukenera ubuvuzi bwo mu bitaro. Iyi ni inkwaku zikurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Aho ni muri Amerika twari turi. Brazil yimye visa abayobozi bo muri Amerika bashaka kugenzura imyiteguro y'amatora. Leta ya Brazil yimye visa abayobozi babiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bagiye kujya kugenzura niba imyiteguro y'amatora ya perezida ateganyijwe mu Kwakira 2026 nta buriganya buri gutegurwa. Abo bayobozi bagize itsinda ryo kujya muri Brazil, abo bakaba barimo Lire Barnes na Samuel Samson bashinzwe demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi bo muri Brazil bavuze ko uruzinduko rw'aba banyamerika rwari igerageza ryo kwivanga mu mitegurire y'amatora y'igihugu, aho Perezida Luiz Inácio Lula da Silva ashobora guhatana na Senateri Flavio Bolsonaro. Senateri Flavio ni umuhungu wa Jair Bolsonaro wabaye perezida wa Brazil. Ni umwe rero mu bashyigikiwe na perezida wa Amerika. Brazil yanze rero ubusabe bwa visa bw'abayobozi ku 24 Nyakanga 2026, ivuga ko uruzinduko rwabo rugamije kwivanga muri gahunda y'imyiteguro y'amatora no guhungabanya icyizere abaturage bafitiye amatora. Jair Bolsonaro yakunze gushidikanywa ndetse ku kwizerwa kw'amatora ya Brazil kuko yifashisha ikoranabuhanga, akoresha imvugo isa naho Donald Trump ubwo yari amaze gutsindwa na Joe Biden 2020. Ubwo rero aba bayobozi bangiwe kujya ahariya muri leta ya Brazil. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Bolsonaro da Silva n'uyu nguyu usanzwe ayobora Brazil.
iyi ni inkwakuzi ukurikiye inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. Abarwanyi bashyigikiye Iran bahanuye drone ya Arabia Saudite, aho ni mu burasirazuba bwo hagati. Abarwanyi bo muri Yemen bitwa Abahuti bashyigikiwe na Iran barashe drone y'igihugu cya Arabia Saudite ndetse banagaragaza amashusho yayo irimo kugurumana. Ni drone yo mu bwoko bwitwa Turkish Bayraktar, akenshi drone yakorewe muri Turukiya, ikaba yarasiwe mu gace kitwa Al-Jof. Abahuti basabye Amerika guhagarika ibitero kuri Iran kugira ngo nabo bahagarike ibitero ku nshuti za Amerika. Hashize igihe gito aba barwanyi bakorera muri Yemen batangiye kurasa amato ya Saudi Arabia muri gahunda bise iyo gukumira icyo gihugu gucuruza peteroli. Kuri iki cyumweru nibwo Abahuti batangaje ko barashe indege itagira umupiloti w'ubutasi y'igisirikare cya Saudi Arabia. Umuvugizi w'Abahuti witwa Yahya Saree yavuze ko barashe indege ya drone yo mu bwoko bwa Bayraktar, akenshi yakozwe na Turukiya, ikaba yari mu bikorwa by'umwanzi. Yongeraho ko yahanuwe hakoreshejwe intwaro ikwiye. Yavuze ko ingabo avugira zizahangana n'igitero icyo ari cyo cyose kigambiriye kuvogera ubusugire bw'igihugu kandi ko zifite ubushobozi bwo kubikora. Abategetsi ba Saudi Arabia ntibahise bagira icyo bavuga kuri icyo gikorwa cyakozwe n'Abahuti. Drone zo mu bwoko bwa Akinci zigendera kure mu kirere kandi zikaba zarabukorewe gukoreshwa mu ntambara, by'umwihariko Saudi Arabia ni kimwe mu bihugu byaziguze muri Turkiya. Iya drone imwe ishobora kugura amadolari hagati ya miliyoni 25 kugera kuri miliyoni 30. Kugeza ubu Abahuti bemeza ko bamaze kurasa amato 3 ya Saudi Arabia, nayo yatangiye kubagabaho ibitero ikoresheje indege. Iyo ndege bavugaga niyo ngiyo. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, izi ni inkuru z'ibyasohotse mu binyamakuru. I Burayi abantu basaga 300,000 bahungishijwe inkongi z'umuriro zibasiye Ubufaransa na Espagne. Abazimya umuriro barimo guhangana no gukumira inkongi z'umuriro mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa, mu gihe umuyaga mwinshi urimo gusunika ukanasunikira ibibatsi by'umuriro mu mujyi wa Bordeaux, aho umwe mu bayobozi yavuze ko bari kureba kuzimya umuriro. Abantu barenga 300,000 mu Bufaransa na Espagne bahunze inkongi z'umuriro zimaze iminsi mu gihe umuyaga n'ubushyuhe bwinshi bubangamira ingamba zo kuwuhagarika. Muri Espagne abamaze gutangazwa ibihe bidasanzwe impinduka ku miterere y'ikirere zafashije abazimya umuriro hanze ya Madrid. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez yavuze ko yemeye ko hari ibihe bigoye biri imbere. Hagati aho abayobozi bo muri Valencia bemeje urupfu rw'umugabo wapfuye yishwe n'inkongi y'umuriro. Uko bitangazwa n'ibitangazamakuru byo muri ibi bihugu, abazimya umuriro basanze umurambo w'umugabo bivugwa ko yari afite imyaka iri hagati ya 70 na 79 mu modoka ye ubwo barimo bazimya inkongi mu gace ka So do Lega yaherereye i Manisa mu Bufaransa. Abandi bantu bagera ku 55,000 basabwe kuva mu byabo mu ijoro ryo ku wa gatandatu w'icyumweru tuvuyemo, bituma umubare wamaze kuva mu byabo ugera hafi ku 250 mu duce two mu majyepfo y'uburengerazuba twa Gironde na Lande. Umuyobozi w'itsinda ry'abazimya umuriro Nicolas Braz yabwiye ibiro ntangazamakuru by'Abafaransa AFP ko uwo muriro wari waremye imiyaga yawo bwite, agaragaza ko byari bigoye kuwugenzura. Yavuze ko biteganyijwe ko haza kuba irindi joro rigoye. Ubufaransa bwakoresheje ingabo zabwo mu gutanga ubufasha, aho ingabo z'inyongera zoherejwe gufasha abazimya umuriro binyuze mu gukuraho ibihuru no guca inzira zibuza umuriro gukwirakwira. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Dusoreze kuri iyi nkuru ivuga ko aba Gen Z baragera amajanja ubutegetsi bw'Ubuhinde. Ikinyamakuru Umuseke Akadomo Rwa kiravuga ko imyigaragambyo y'urubyiruko rw'aba Gen Z ikomeje gukaza umurego mu Buhinde, aho abigaragambya basaba ko Minisitiri w'Uburezi yegura, mu gihe guverinoma iyobowe na Minisitiri w'Intebe Narendra Modi yatangaje ko yiteguye kuganira n'abahagarariye urwo rubyiruko. Imyigaragambyo yatangiye urubyiruko rugaragaza ko rutishimiye imikorere y'ibizamini byo kwinjira mu mashuri makuru, ariko ibibazo byabo bikaba byaragarutse bikagera ku zindi ngingo zirimo ubushomeri, ruswa ndetse no kutabazwa inshingano kw'abayobozi. Abigaragambya bavuga ko urwego rw'uburezi mu Buhinde rufite ibibazo bikomeye kandi ko hakenewe impinduka ku buryo ibizamini byo kwinjira mu mashuri makuru bikorwa, ko kandi ibi byaje bisanga ibindi bibazo birimo ubushomeri byugarije igihugu. Imyigaragambyo yabereye mu mijyi minini irimo New Delhi ihagarika ibikorwa bimwe na bimwe, mu gihe abashinzwe umutekano bahanganye n'abigaragambya kandi bakoresha ibyuka biryana mu maso mu kugerageza kubatatanya. Aba banyamuryango b'ishyaka Cockroach Janata Party nabo binjiye muri iyi myigaragambyo basaba ko ubutegetsi bwa Minisitiri w'Intebe Narendra Modi buva.
guverinoma y'Ubuhinde ivuga ko yatangiye ibiganiro n'abahagarariye abigaragambya mu rwego rwo kumva ibibazo bafite ndetse no gushaka uko byakemuka. Iyi nkuru yari iri ku Museke no kuri Bwiza bayanditse rwose. Ushobora guhagarika video ukayisoma. Bayanditse kandi rwose nayo irimo ibintu nk'ibi ngibi. Amakuru aba ari menshi ariko abafasha gutangira icyumweru reka tube tubahayeho ari bubafashe kubona ishusho y'uyu munsi wa mbere w'iki cyumweru, kandi twizere ko muzagira icyumweru cyiza, mukagira ibyo mukora bigira icyo bigeraho, ni ukuvuga umusaruro haba kuri mwe ku giti cyanyu, ku miryango yanyu ndetse no ku gihugu cyanyu muri rusange. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye. Twizere ko mumeze neza kandi muzakomeza kumera neza kugira ngo iki cyumweru tuzagikurure cyose, tukimare n'imyaka tuzayimare, bityo dukomeze kwishimira ubu buzima Nyagasani yaduhaye. Ngaho rero mugire icyumweru cyiza mutangiye kuri uyu wa mbere, ariko by'umwihariko muhereye kuri uyu munsi wa mbere w'iki cyumweru ugomba kuba mwiza byanze bikunze. Abafite akazi mugakore neza, abagiye kugashaka namwe mukabone, nutanakabona n'ejo uzasubireyo wa nkwakuzi we, kugira ngo uzagashake mpaka ukabonye, kuko udafite akazi wapfa, ntabwo wakomeza kubaho. Niba uri nkwakuzi itarakora subscribe, yikora aho hasi kugira ngo dukomeze kubana, usibye aya makuru y'ibyasohotse mu binyamakuru, tubane no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye byatangiye kugera hano ku nkwakuzi, ndetse na update zigiye zitandukanye. Muhahe muronke.